Hazır bir bölümde öldürüyorum, nereye aytat taşıkata? Yok. Ben o şöyle bir... Yapmayın mı? Yakışık. Yaptıysa bundan bütün ayrı sizge ballarınızla içkin TV. Ya mağaba bildiğin, beni gerek olsa at salgama, baldarga TV'sine oldu. Hiç kim atmayın. Yok, baldarga TV'sine mi kızlar? TV söz verin. Сабабайсыңар бу? TV söz verin. Hiç kim TV. Ankara misalımına canımda cüret baldır, bilesiniz de canağı zaложникte ötmezsin, o şoğlarda saktap kalgan şu oldu. Ben geçen zaложникte saklamam. Ben söz verin alamazsın. Benim sözüm var. Ben buna İçişler Ministrliği'nde özünde 9 yıldan beri onu basamım. Ben ayıp koyayım. Ben söz vergenden keyin ben sözüme cevap verem. Asanın kursanın sözü. Bülö TV. Ben nakla söz verem. Bülö TV. Bir sözümde atkaram ben. Men söz vergende almadım, bilesiz. Takar takalmayın. Kursam, senin de beni gel, bulardı ben tek kaçırıyorum. Bana men baram. Vallahi jet. Bırak canındaki baldır arkana çıkıp gelet de kursam. Ama kaçerlik. Oh. Ne keputam? Geliniz, geliniz, Kursam, geliniz. Oh. Artındaki baldır ıldı içi tursun da senin arkana çıkıp gelsen ne olur? Yok. Ne turba? Ne keputam? Ama şaşırlık. Oh. Geçti açılıp baba çıkıyor. Yok. Bak ama. Get alma şaşırlık. Birinciden almak şaşırmış. Şu eğitim tinçleri de durup, anam gelip tur üçünü menen gelip durup, bana kandın gereği yok. Men özüm talon menen bolboşum, men rahatsızlık bilerim. Bardığı mıyzam negizinde çeçildi, kalan koydu. Baldarınızdan hiç kim tiymeyin. Söz veriyor. Hazır biz vakit köp aldık, şirayet etmedik. Gel. Eşekteyiz, davaydı. Birinci, buna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 2 pisteler, 13 avtomatik 2 pisteler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 alır, 11 tutturlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'dan. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 bırak doktorunu men bilmeyiz. Bularda eldim oğullar çoğutkan olsun. Ova, Tamam. bu bucakta var, gülmüş. Buna fındık. Bu cede 13 oldu, 8 cede. Buna 14. Esmeden. Вот я izin var. Bu cedekken. Yemin magazin açıp koyun. Patronikte. Вот dayar eken. Esmeden. Полный магазин bilmeyeyim. Bana doktoru menen bir ok boyatmıştı. Komandir. Вот он. Onu 11 okuyun. Doktor dedim, ballar götürün lan. Az biz çıkarmayın ne var şaşmayın. Да, чыққанда эле алгыламды шаш. Ya karava magazinci verip koş. Давай, как старший magazinler verip koyun. Давай. Doktor dedim baba magazinler verip. Baktı. İleri aldı. Ha. Magazin dönüşüyor. Ya bir yana da bakıyorum. Neye verip koyun işte koyun. Azım eşit kaynaştırıyor. Все, өткөрүп бердик да? Siz hazır bir yakında külmete çiğnemeniz Давай. lazım. Yürü. Hazır. Paskene çıkıyorsun. Все, пап. Полностью чуть туда паска. Все, вот, bitti. Нормально. Только второй этажка грем. Да, грязь. То есть из-за точевых, да, что ли, слезы уже пошли?
Daralarını alalım. И там у меня есть в сейфе это, ящички, президентский символ. Алардан бары итимат етеді да, береміз. Берді. Üçüncü taşta tramvaz kaldı okşaydı, karısınız? Tramvaz, üçüncü taşta kaldı okşaydı. Neyin darı, tramvaz. Жоқ, әлі бара. Üçüncü taşta tramvaz, жаңа чачып тұрған столды қарасаңыз. Yok, bir hafta da var mı? Бар ма екен? Мен бияқтан екеуін алып кеткем да жаңа. Var. Бердірем мен. Гел. Есептейік, давайте. Бірінші, мұна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 2 pistolet, 13 avtomat 2 pistolet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 adır, 11, turturlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'dan. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 бирок оқторын мен билбейбиз. Буларды элдин колунан чогулткан осы. Ооба, Бул элдин колунан. бул жакта бар, жүрүңүз. Мына кunduz. Бул жерде 13 болду, тиги жерде. Мына 14. СВД. Вот я идем, бул жер жеткен. Эми магазин ачып коеюн. Патроникти. Вот даяр экен. СВД. Полный магазин мен билбейм, мына октору менен бирок буяктан чыгат. Командир. Вот она. Onu 11 okuyun da. Окторду балдар көтөргүлө. Азыр раз биз чыккандан кийин албай шашпайбы. Да, чыққанда эле алгылам да. Я карап магазинди берип койчу. Давай, как старший магазиндерди берип койдум. Давай. Окторду менен болгон магазиндер. Baktı. Gidelim. Ha. Magazin dönüşüyor. Бияна койсо. Маяга берип кое беребиз, эчтеке болбойт. Азыр эшикти кайраштырып. Все, өткөрүп бердик да. Сиз азыр бияктан дагы пулеметте түшүнөмүңүз Давай. бар. Жүргү. Азыр. Канат, да еще, канат. Канат, госохрана, канат. Можно я? Ничего? Канат, госохрана, обещали, госохрана, все. Госохрана, госохрана. Все, айда бериңиз. Ерге аяғынан түседі. Я.
Хорошо, хорошо. Haydi yürü. Şimdi haydi. Hazır. Doğru, yedim, tuzu atar. Нормально, нормально. В МВД едем, в МВД шефа, в МВД забирают, да. Нормально, haydi böyle oynar. Қанша кардамон, қанша нюанс, кольцо. Третье кольцо это.
Ha? Buradan bize oldu. Geçen bu baktın yiyorsan. Ben arabalar okuyayım. Doğru. Uçak benim dokumentlerimde olmadı. Anam verildi. Evet, demirleri var zaten abi. Yerdi, yüzü, oyuncak adı. Sıralar çok çıkarttılar. Anam kuyuttum var, yokluk koyup. Şu an ne diyorlar? Düren duvalına geride koyduğunda düren duvalını sallanırdı. Yaş ballarken geçerler gibi. Yönetmene varsa sonra bayda iletişim olmadan. Ballar geliyor. Öyle. Koy çıktı. Alan geldi. Yok, söyledik de oldu. Az Mehmet etti az. Başta çarptı diyor. Ama böyle kamattan yaptı. Tutacak. Қанша сотрудник келген сіздер? Бүт республика келген ғой, весь личный состав. Gelin. Esekteyiz давайте. Birinci. Buna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 2 pistolet, 13 avtomatik 2 pistolet,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hazır, 11, tutturlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'ga. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 бирок оқторун мен билбейбиз. Буларды элдин колунан чогулткан Ооба, бул бул жакта бар, жүрүңүз. Мына Кундуз. Бул жерде 13 болду, тиги жерде. Мына 14. СВД. Вот я бул жерде экен. Эми магазин ачып коеюн. Патроникти. Вот даяр экен. СВД. Полный магазинди мен билбейм. Мына октору менен бирок буяктан чыгат. Командир. Вот она. Он бир окуп келди. Окторду, балдар көтөргүлө. Азыр аз биз чыккандан кийин албай шашпайбы? Да, чыккандан кийин алгыламды. Я карабы магазинди берип койчу. Давай мен как сажайын. Магазиндерди берип койдум. Давай. Окторду менен болгон магазиндер бар. Бакты. Магазин демчү. Бияна койсо Менге берип коюп эчтеке болбойт. азыр эшикти кайраштырып Все, өткөрүп бердик да? сиз азыр бияктан дагы пулемет чыгымыңыз Давай. бар. Жүргүл. Азыр. Негизи мыйзам боюнча экс-президенттин үйү соттун чечими чыкмайынча кайтарылат да. СГО тарабынан. Бияка эч кимдин киргенге укугу жок. Аны генеральный прокурор албетте жакшынакай билет. Анысына билесиңер, кече булар допроска алып кеткени келдик же тигүү деген жок. Бандиттерге окшо келип сразу элди атып баштады. Билесиңер. Элди атып баштады. Анын үстүнө мен мына 1-2 айдан бери айтып атам, бирөө менин үйүмө келсе, мен каршылык көрсөтөм, мен керек болсо атам деп айткам. Менин наградной аржуларым бар. Пистолети бар, винтовкасы бар. Мына бул жерде болгону курал менде гана болду. Мен үчүнчү этажда отуруп, мына өзүм туруштук берип аттым. Аны да силерге бирөө түртпөсүн да. Карапайым элде бирөөндө рогатка да болгон жок. Колунда мүмкүн таш болду. Биз бүгүн азыр жакшылап өзүңөр тамактанып алсаңар, эс алсаңар, саат 4:30-га форумга барышыбыз керек да. Бир топ Атамбаев алач калбай калды. Бийлик алсыкты көрсөт деген ачуусунга карабай, Койташка кошумча күч жөнөтүлгөн жок. Кырдаалды мындан ары курчутпоого аракет кылдык. Атамбаев тарабынан ок атуучу курал колдонулганына карабай, атайын күчтөр аягына чейин ок чыгарган жок. Қан төгүлбөсүн деп желим ок колдонулду. Бийликтин кадырбак төгүлсө дагы мекендештерибиздин каны төгүлбөсүн дедик мекендештерибиздин. Айтылган факттар боюнча кылмыш иши козголду, күнөөлөр сөзсүз түрдө жазага тартылат. Кечеге чейин Атамбаев тергөөгө күбө катары чакырылып келсе, эми ал оор кылмышка шектүү катары чакырылат. Урматтуу депутаттар, өлкөдө мыйзамдуулукту, тынчтыкты, коопсуздукту сактоо боюнча бардык иш-чаралар аткарылат. Ыкчам чаралар көрүлөт. Бүгүн өлкөнүн коопсуздук кеңешинин кезексиз жыйынын өткөрдүм. 7 августта Аламды районунун Койташ айылында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу